Warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Muruhutapang sareng sengkuring piluntung seni sekar taji oge anu alamatna Kampung Cipancar 2 RT 11 RW 05 Desa Cipancar Kecamatan Serang Panjang Kabupaten Subang. Aku dinadek ieu kalersan simkuring selaku pimpinan lingkung seni sekar taji Bapak Ajat Sudrajat SPD MMPD. Dinadek ieu bade magelaran ngiring hibur utamina di Kampung Wantilan Kolot Desa Wantilan Kecamatan Cipeundeuy Kabupaten Subang. Wilujeng nyakseni, wilujeng nonton, wilujeng hiburan. Bismillahirrahmanirrahim. Lingkung seni sekar taji magelaran, lingkung seni sekar taji hiburan, lingkung seni sekar taji mugaran, lingkung seni sekar taji makalangan, lingkung seni sekar taji hiburan, lingkung seni sekar taji makalangan, seni sekar taji makalangan. Pada mata anu panggang tenan bapak calon pengantenan biasa lingkung seni sekar taji makalangan, lingkung seni sekar taji hiburan, lingkung seni sekar taji hiburan, lingkung seni sekar taji hiburan. Kesenian kebudayaan sanes lumayan, lingkung seni sekar taji makalangan, lingkung seni sekar taji hiburan, hayu jungjung lingkung seni sekar taji, hayu bakung hayu rudung kesenian kebudayaan sanes lumayan, hayu urang-urang tingkat dan besar. Lingkung seni sekar taji magelaran, lingkung seni sekar taji hiburan.